Ovo je bioskop jedinstvo u kome su generacije Mitrovčana pratile čuvene filmove još čuvenijeg Bruce Lee-a. Prva rola, puštena u mitrovačkim bioskopima, bila je 1968. godine. Nakon toga kreće zlatna era bioskopa. Svako vreme je nosilo svoje junake. 80. godina, nesumnjivo, jedan od najvećih bio je Bruce Lee. Njegova zavidna filmografija spajala je jednu celu generaciju, jedan period odrastanja u kojem smo se mi dečaci poistovećivali sa ovim junakom. Ovo bi za mene bila čista ludost, zato što je gospodin najveći svetski majstor Wing Chun Kung Fu veštine. Osim toga, on je bio dugogodišnji, vrlo blizak prijatelj čuvenog Bruce Lee-a. Bruce i ja smo se upoznali 1949. godine na njegov rođendan. Tada je napunio 9 godina i od tada smo postali jako bliski prijatelji. Također Bruce je znao da se ja bavim kung fuom i manje više bio mu je potreba neko ko bi ga zaštitio. Malo ko zna pravo ime Bruce Lee-a. Vi ga sigurno znate. Otkrite nam tu tajnu. Bruce je rođen u San Francisku pred sam početak Drugog svjetskog rata. Njegovi roditelji su tada bili u kineskoj operi, a njegov otac mu je dao ime Lei Jianfang, što znači zaštitnik San Franciska. Bruceov život u Americi nije bio ni malo lak. Naprosto, tadašnje okruženje bilo je pomalo rasistički orijentisano, ali ni u Kini mu nije bilo ni malo lakše. Vidite, Bruce je izgledao kao Kinez, ipak je imao četvrtinu nemačke krvi, a Kinezi su također u to vreme bili rasisti, pa je Bruce odrastao u veoma teškom okruženju u Hong Kongu, jer Kinezi ga nisu prihvatili, a ni Belci. Tako da se našao u sredini i to ga je verovatno načinilo fizički i psihički jačom osobom. William Cheng se seća i prve borbe Bruce Lee-a. Bruce je bio mislilac i znao je da nikada pre nije video karate, pa je svog protivnika počeo da proučava kako se on kreće, kako hoda i kako govori, i to skoro celu godinu. I najzad, kada je sakupio samopouzdanje, došao je kod trenera jednog popodneva i rekao, uradimo to danas. I trebala mu je samo 1 sekunda da nokautira svog protivnika i postao je vrlo popularan na univerzitetu u Sijetlu. Postoji mnogo priča o kung fu, neke od njih su čista legenda. Ne mogu da propustim, a da vas ne pitam šta je kung fu. Kung fu je zajedničko ime za kineske borbene discipline i Wing Chun je vrlo jedinstvena disciplina i jedina prava, kreirana od strane žena za vreme Minčung dinastije pre oko 350 godina. Još samo da otkrijemo našim gledalcima otkud vi u Sremskoj Mitrovici. William Chung nije prvi put ovde, dolazi jako često u Sremsku Mitrovicu. Razlog njegovog dolaska je održavanje seminara na koje dolaze da se obučavaju momci i borci koji se bave ovom veštinom. Inače, on je moj mentor i jako dobar prijatelj. Hvala vam mnogo, zadovoljstvo mi je i nadam se da ću se vratiti uskoro u vaš grad, u vaš predivan grad i uživati u vašem gostoprimstvu.